Om slemshu ba ke Israel kan sakrwit ke Estraj ya ke Iran. Kad ba ka jingeki jogi pai ba Iran kanang jur kad ba nang mi kisngi. Bat Om slemshu ba ka bos syar jong Ali Khamenei ha Iran kan saklemno. Kad ba krwit ki dikot ka RGC ya kinoy ki ha Iran ta ki tirgas ta ki er pensat khmat menta kasngi. Ha ka ba ki jingeki ginang jur kad ba nang mi kisngi. Ha ka ba ki jingdawa jongi pai ba ka dei. Ban pin klemno ya ka jing sensyar dan bor jong Ali Khamenei. Kum taru kat kum ki kubor laong baka war kabinet jong kari Israel klam menjur baka Israel kan sakrwit ta ka Estraj ya ka Iran ha ka ni kapor. Kat ba kari Amerika ka ajing kersan ya ki pajba nonge ki jong kari Iran badai ban pin klemno ya ka bos sensyar dan bor jong Ali Khamenei ban pin kala ya kerkom sensyar jong kari Iran. Kad ba kari Iran klat thong da kapisa ya barok kinong snong wat hap deng jong ke jing hirno ha ka yu ka kot. Da ka ba kala kular pakan siu new US dollar sya wei pa wei unong snong na kementa sabnai lenter. Kat kum ki kubor laong pakai Israel kan om slemshu pakan krwit ke Estraj ya ke Iran ha kano kapor. Ban pin klemno ban pin du borno yo Ali Khamenei ubah sensyar dan bor ke Iran. Namar kari Iran haka jinyalam jong Ali Khamenei kadai ka bakrsian berba yak Hamas Hezbollah nang taya ka Syria Venezuela bat kumjuru yak Gaza. Kum taru ka ke jing temu jong ke Israel ban krwit ke Estraj ban pin klemno yak bos sensyar jong Ali Khamenei Iran. Ban pin kelai kerkom sensyar khadar jong kari Iran kaba Kristyan mentah ya ka Hamas Hezbollah ki badai ki nungsyun ba krauba jong kari Israel. Kad ba kari Amerika kelai ka jing Kristyan kaba pura ya ki pajba nungya ki ban pin klemno ya Ali Khamenei ban pin kelah ya kerkom sensyar khadar jong kari Iran. Ha kaba Presiden Donald Trump ulah mahamru ya kari Iran bakatang supin mensau lani sit penyapi ki pajba nungya ki hangta ka Amerika kan sasim da ka aksyon ban krwiting ya ke Iran ka bos syar ka mentah. Ha ka bagi kubor kila kamru bak Amerika bat ke Israel kila longgi balakre halor ka nega bentah ban krwit ya ke Iran. Namar deh ke jinyalam jong Ali Khamenei bak ke Iran ka Kristyan berba ya ke Hamas ha ka jinyale ka thma ka Israel persyai ka Hamas ha Gaza. Kum taru kapor klempoi perkat bakla me penban kene kejuye kan at hapo kari Iran. Kabala pin klumar tlim yau Ali Khamenei hadu bamenta ulah temu ban pet kratno nala ka jongkari syakari Russia. Hato halor kene ke jingme ka hui hura hapo kari Iran ban pin klemno e ka bor syar jeng Ali Khamenei hato ka don emo ka plan lendet jongkari Israel bat kari Amerika. Hato ka demo ka jing start jong kari Israel bat jong kari Amerika ban pin klumar ya ka bor syar jong kari Iran. Namar baro artli kiri kata ke Israel bat ka Amerika ki ay ka jing Kristyan ka pura ya ki paiban nong ki ha Iran ban pin klemno ya ka bor syar jong Ali Khamenei. Kum taru ka ke bandang jan nang me syakmat tong nang ape ki weipat ki kubor ki bandang wa kublai sibot.